vo into Museum of the Bible kan kaldona kabulam hi ujopa hey US alausina Bible Museum ang kaldona ni hi Bible lauzir sil to ta kan lo ni ve de wa hey ta ngai poi mo aringa kan kalanga min lau alau explain char don ni kan thil mu te hey museum culture yan in so license security ka kan kaltlang phatanga ya chuan helama hian museum shop te oma achung hi apui khop mai ang taking Bible in Kovela Hongdan kanen do ni hi Middle Eastern origin atanga heta Europe te America Asia le Africa rama Bible ina hong cha tap ta kan ni dan te helai hian lo dani nuam khobang America ram Bible ina a impact dan democracy anram in hana bul pui po hi Bible atanga in hat ani ati top mai ni chuwang son America ram alo ro pui theina chan yang ta ka lo ro pui theina chan hi kan Bible impact ani ti kha helai ya ram ta lang ni chu Washington Revelation and helai room hi he number tar chuk nei ta hianin making kan ding tar don an tia ta hianin simulation om don ta hianin virtual reality am de khan helai hianin Washington kan phang kual don ati lai du khan cha ni khop kual anin kan om don atia na china room kha chu lo ni lo na bon sa khop mai ni china kan din na khan kan lo ti bai don ba kan lo tia lo ni ha lo me khu achu ma kwan Lean forward against the supports and hold the hands. kan vuan kan ke da thok lo chaw ni Washington khop wi thok kual la ko la hu na te kan pu ni thank bon you khop mai helai he impacts of the Bible akhanin pathian thil siam he Genesis 2 lo tar lama he hi nisari na halo tar lam plat maya hi in Bible in tun kan nun phung kan hun sia dan zong zong ngong lo nei dan Christian and name ani lo Bible an ring am ring lawe ma ei hi chu Bible he pathian na angan kar khat alo siam kar khat nisari ati khat tu po in kan follow vek so impact hi alo bon rem rem khop mai kan lo ngai to chian lai lo kha chiang takin helai hen lo tar lang ani ai president au bible ani a helai mi hi Jimmy Carter a bible sa khat zakwa som sari pangami ani a chuanin hei hi president Nixon a bible ani he museum hi an ho tir a India Nixon a kha US president samthum pasari na ani chuan heta hian mana kan kal kha chuan putrama bible kha a oma ala shi anyang lo chiar ve du nyang traman pero hai Thomas Jefferson thil mo chu rau pui ngai mai heta hian the Bible and Civil War ti alo oma hei hi Abraham Lincoln a original manuscript ani hi a inaugural as thusoi original sangkhat sariat sombuk pangami he tami hi Thomas Jefferson a Bible nge kha heta hian a oma hey helama hianin New Testament lampang hey World of Jesus of Nazareth ani a so lampang so Old Testament lama hey Nazareth chunga
kan lut don ni thei Abon tu helai i sahun lai an kot hair Nazareth kot hair anga an lo duan yom ta kani olive thing olive thing noya Hello. hello hi hey ami single te po hi anin sei dan hin lo mo nga an siam dan mo grape wine an siam dan te chan hela ma hianin will travel came near, and when he saw him, he was moved. parables He went Shang and silver bathed his coin wounds there. with boiling wine. eta Then he put loaves them of on his bread. belly, brought them to him into manger an khan ni The next day, he took out 2 silver Nazareth kho chung chu nuam hle mai hello. Any questions about our village? If you have an answer. Thank you. Hey, hey, tụi xem. Anh ấy tụi xem. Học quý nghề mấy. ka factory ni na mana ni so ha to na hun Josepha workshop mani he Nghe hàng hi. he olive ni he ara Olive ra. meal la ni ali Olive oil an siam na ni. Hima. so na Like a chan olive. Ha. Alar kop mai. Galilee lui. ni yom ta kani Hey chu. synagogue ata Anh ấy hi. Anh synagogue anh ấy hi. Hey, man lai synagogue. Chút na te po hay thap mai. We have a beautiful loom here. So what we will do is we will hang thread down from the top. Ang hun lai an chau ka ni hi hay. An chang urdan te po hay. Na hian urme ka ni hi hay. Sangha khan lo war khop mai hay. Sangha te figs mo. Pomegranate here and tui zen. Just a little bit, and we can tell by these air pockets if you look closely. We have seasonings, sea salt. Now the sea salt is very good to sprinkle on top of the fish that we get from the Sea of Galilee. Nazareth Ujo pa hianin Nazareth pa ngay hitlalak po yadua. Hitlalak. Don ni. Okay. 1, 2, 3. History of the Bible exhibit ani hi. In about 701 BC, the Assyrians laid
siege to Lachish. Here at the site, archaeologists have discovered the Assyrian battle layer, including hundreds of Assyrian arrowheads, known as the Lachish. แม่งตัวเหี้ยไงอ่ะเช็ดโปกันเช็ดที่อำเวลาไปนี่ส่วน Hammurabi style and the original alola ni zuile ngala so inscription o mathil in kerter te om treu me so om zia lo nei veka somi so chu King Hammurabi ana a law court kha ani so mi ain zia ka so cuneiform anti am khani tampe mai PhD zir zau explain kha chu sang kha zakole pakhat kuma an hu chu an lai chuani he thil hi mo sang khat zakwa le pakhat 1901 an lei chua aturu le mai he helai thil hi lo lu riau mai he Israel BC zasari lai huna isuapian ma kum zasari hun laya an pottery ani hi an tui da na ani ke effect to hi an bel thale ani hian light chwa ka tikhan an bel thale nia an zam thale ni ma aral vak kalori na o king ho te ki an thiam na hi lo sang ve ta sin kati hun lai khan ma an kut no hi mam tlat kalzok ang helai exhibit hi kalzok ang kantia ma se lo alo turu khop mai he tam le tok BC mon lai changin lawin tran sawa he Bible tuna kan Bible nei mek ani ron indin so tran dan ang khani mai a journey khani top mai ni Bible jim kong hi tran khianin scroll am te khania tuna hela hen ani hi chu Sankale za pum so vela lo ni to John Wycliffe the Bible te di sankale za pum pakhat so vela mi English Bible complete English Bible kha heta henan lo nei ve to ni chu hela ma hekan kal zel swan King James version te hello kala King James version hi sankhat za ruk le so pali mi khania King James version han kal zwai po hi ni lo hun nei da wa kalangai thil pakha chu video lak phalo na mun kha om tawa tiro khatiang ho kha a mu nom khop mai lai hi tin de ko hilar yana ma King James hi tu khen kan larin tu na kan rin sa khajaruk le ni hi sa khazaruk le ilo soi dik lutok hey first edition King James Bible edition masaperani anal liana sin in ko ma pianga hi kwa chuak tu chuanin hey museum kan chwa sandona ceiling clock screen va kan ni rain thla zut mai hey ka utanen kanin mulea hey ujo patanen Korean barbecue kan ai don ni duna hian ha bok sai nei ni mo pau khop mai hey u Joseph om ve se o kan pi ni hi enemy Và in DC cũng cao cho anh in thủ đàn. nuam khop mai nuam takani hey puin min fruaya ang lawa khongyani kha Museum of the Bible oh kan kala Anh Cái này- này nói đó anh chị Ồ. chạc về. so kenin mo
museum kan ti chuan thil hlui eng emaw kha lo in rem kwal ve mai nei tur a khan kan ngai ta ni chu khi lai Mizoram atang kan khan chuan kan museum mu ve te kha chu thil hlui pui kha lo om ve satlia deuh tur a ngai na kha oma mai ro chu kan an lut kha eng kim mai kha thil hi kan suang tu phak ba khian en thil hi concept an lo nei ya idea kha chu chunya voina po kan kal chunga karil ro lo om chu heng hi tu idea nge niang o han trai em ka ti ringot maya so karil ro khoi deuh tu pakhat kan sei nei nei ang ta chuan in Washington Revelation atia aron sei fia dan atanga kalorin dan chuan in Revelation Bible a thupuan kha Revelation ti lo ta khang khan Three angels message da ma eng tim nge Washington hi Bible khan lo lan ve eng tim nge ti ve te kha ri ro khan lo lam de wani amai ro chu sakol karan lang khan lam pang te po kharan ri ro kha angai to thoi de thuak ka mai ro chu khatiam kha lo nil lo wa so visual simulation kha lo om ta mi an om de tra tu ra ga nga kan nu na pa ni chau kan in mi som thum paruk chuan na tu ra kan nu na pa ni kan chuwa kan ni chu min zo khop mai tra ege rai dang da nge ti hian kan ding ta mo Ni ka ma se kan in bua na mo cha tui te kha ron screen lian pui kharon lang ta khata khanin mo immersive experience ani top mai he kal ve nge thi le khan reality na and thi they lo kan tho te khan i khwa chia do khan tui te kha lo Apostle Paul katia engeni voyage nei na voyage nei la mo khata longa chuan na tui lo lian ti la yang ate khanin tui te khan ron the ni chu ti khanin thi vot nen mo khan wave kan ina min feel bo ka amuna kan cheng ve mo kan in ti lo chau te ro kan DC boin jo afang kim top katia mun rang hemi Washington DC a monuments le thil mun poimo rang kha min fan pui ta ni min fan pui na chan khalai tak mai khan ya karil ru ne deu tu chu mo antinan monuments a Washington monuments chi pa khan kan riat mia lo khanin pathian thu lo in phum ru te khalo ni chu Latin khan lo in zia ka ma se amizo tong chuan lalpa chu fakin nomro se ama pathian chu choi moi nomro se praise be the Lord tiang kha lo in inscription khalo ama chuan monument pe chu kal mun na ya mo kan lo shelo kha kan shelo re chuan Supreme Court ate he ta chung sang te khanin inscription moi mai sam zia ka mi te le he ta shang a lo capital hill a te Capitol Hill te chuan Lincoln Memorial a te DC mun poimo zonga khan Bible scripture te alo om Moses a lemte po alo kha Moses te Apostle Paul te po khania khanin an lo ta kwa tau ti kha kan lo shalo ni chu draw na thok ang khanin mo chu chak lu kai ma ni kha kan thok kan thok ta ni chu kan wa ka choi kan thok chak lu tu ka ke ato pa ka cho ka mai mi ching to a chan chu kan wa kha chwak tre pa mo kan chen na salu tu ka a chet pa han kan che ze la chu ga ma se u jo pathil sai thadau ka te chu hemi wang hi ni hi USC lo ro pui em chu tak chu a poi mo lu chu tak chu ne min inspire tu deu mai chu mo ri ru ne deu tu chu heram hi atira chuan England ina of ve tho mo British ho in an of ve tho khanita chuan a thling thla ho po kha le kha thiam sang tak po ni lo that lan sia ho kha voina Bible englawa po khanin kan mu khamo New Testament kan mu kha Puritans ho te an lo lu chho an lo lu thlak dan te kham tiang ho te ei mitlom ve te ho ina an juk mu chwa ang deuh khani ta bul tran tu te ma se ei poisa poin zia kha in God we trust ma ka pathian he nation tila he ram loadin tu te khan pathian khan lo ring maya chu an thil mun poimo sarkar mun poimo zong pathian thu kha in mil tur khan lo da thlap ani chu no phum chu wang chuan
abul chan na khaju tlom de humble beginning khalo ni ma se tuna chuanin mo khovela ram ro pui ber khalo ni dai maya dollar den thil lo ti theye me ma khovela hen ro in real kha ani taringot mai ni chu ta chuan chu karil ro ka chu mo chu he ram lo din tu te abul lo chan tu te founding fathers kan tiam chu mo khang mi te khan pathian an lo ring mani hi hei wang hi lo ni hi tiam taka lo pui di kha ka chhuak ve ka ti man la le mai voin kan kal chu rin ai khanin nai na puin ka sia tu ro bin te ka hei mun khatte tu ro ban tia khamin museum ringot kha chong ro a chung ber ka chu restaurant ania ma se chong tina khanin mu tu ro no pang kan shwai to khan ro man tuma kan kala tha ka ti da chu sam sabat ni te kha lau chiang la to ka Sabbath 7 day is the Sabbath calendar sang ni te sabat ni a timing khang khan om ka kam ro ala om thalu to ka 7 days siam ni si la ka aro pui ka a bible in ziak mia wa kha chu tu ma thup theile nge ni zep tur kha om ta lawan chu chu khalai po khan in hei pui bula potlem ka lo sei khamo bible in khovelai a impact anei dan kha aron tar lam ta ention an tuna po Christian and Yemen Bible and ring and ring lavemo. Engwangin nge kar khata nisari kher Hindu papon kar khata nisari kha Muslim papon pathian ring low atheist in ti po khanin kar khata nisari kha an ring thau thau chu chu khoya chang wa in he kar khata nisari hi bulchan na dang om no Bible la Genesis Genesis bung ni chang nia kha nisari ni chu aronti khamo kha thau khane Bible hi ani na taka chen mi tam takin kapom lo po lo ti ma se engeni unknowingly in Bible kha an triad lo lang khan Bible khan in alo kai hruayan nu na khan in mo ta na sa takin thu khan ei thau chu te chu John til kan zot vere reng chenga viewers te tan khoya piang le se lian ngei ni bia te khwa ne khi da Mizorama village Kofai Bear village ni lo ne sorry town ni to nyo town ni mo cleanest town ku Joseph voinga cleanest town kha kan lo champion pui ve ni in chuang bia te lam lo view tu te kha chuan in lo sia nga tiro ma se huna om kan ni lo vai tha ka tho ve lo ka in thrum khop me chan in nu le pa te ming hi bia te an lo me bia te lo me kan in puyan ha kan pani chamin an om ka pa hi ar latlan thangania bia te a chuan in minga chero ve ya ama paliana sanga man thin boka bia te khan tlana pathum manom mo chu wang chan an ngai pol thina chu wang an sanga man thei deu ani wang khan tlan sanga an tia mi hian in kan huat an ring hei atiang khamo chu wang chan kan bula hian an soi ringam mang lo thin ani ama ka pa bula phe chan an soi ngam ngai lo ani na lo hotel mai si lo kan lo lom so kan o ama zo ken tlan sanga in tia ke ni pon tlan sanga fa te kan in tia kha ka ming cher na khania a chiang em mai chan ipi kha to ke kapi chu dar moi nia kanu hi lanun moi ania kapu hi kapapa hi arosia mania ani po ming ranan pe ho tu pui antia achan chu sap missionary ho gun la ya trangin zirtir tu alo ni to missionary angan ni boka chuan zirtir tun ni boka village school master antiang kha long ni ta ni chumo ko ranan en kol ngal boka ma se India independent nuwa engani khang school mission school te ko ran school te sarkar in la khan sarkar alu ne vele tani chuan ama chawa khuwa mo village school omchun ama chawa zirtir tu omchun te khani thina chuan ho tu pui anti ni chumo ama kha ro pui le mai se le tu chu ujo papi le kapu
i unaw ania o piang hunanya kapa te po in bula no panglain in puya tidan moi bula in pian mai na lo thina kanin close pa em 7 day lo ni bok nen kan in close le zwala an po now hi a sim main hoi home ve sim mai ma fel ve vek o Joseph upabera chuan adota noma chuan umami udipi hey tuna hianin engna ngai tho me ka tuna hian Northeast Adventist University kantia Meghalaya tun ma ATS antika sangha kwa somli le pakata Assam Training School tin Pulanga Pastor O.W. Langan aron din ta kha Assam atanga Meghalaya indan nuwa Assam Training School ATS ka Adventist Training School ATS alanita aseron chang chawzela ipa po 86 87 88 vel bor 89 theng yang khanin principal ani to na khanya tuna chuan engani college NSC an ni chawa nai somko le pako kuma tangin chuan 2023 atang khan university ya hello chuan university ya chuan professor angini chumo university ya chuan sociology department kan nu pa in kan zirtir ve ni chumo university ya heta BA undergraduate le graduates how PG how te postgraduate te kan zirtir ve ni chu mingen ro puila mai chuanin PhD ka sangni somni pathumai zawatiro sangni somni pathum kum to ba khan ro puila mai khatyang PhD han so ti shim ka enge ethis ka han shil them kam tum lo devin PhD tum lo dew tila atira kan plan lok nimni alawin pathian kai khroina nyang chu kan ti chawve political culture mizo political culture zirchian na ania thesis chuma political sociology hi subject pakhat awma chumin hnuaia chan political culture hi topic pakhatin awm ve ni chu Gabriel Almond le Sydney Verba te khanin sahas ko somru le pathum kumadei to khanin the civic culture ti lekhabun lo publish to chuta chuanin political culture hi anron engani anron zira chianga khovel mi tena academic ma zirna lama anron riat la le zual na tura tang khan anron tarlang ni chumo ami theory ang deu khan ron ti chua kha chumi an theory based chuan kan mizo political culture kha kazuk evaluate ve ka zuk te ve ya chuan tun ma kan history atanga politics engangin nge keimani mizo nam zinga khan engang politics nge lo om ve engang system nge lo om ti te transformation kan tia I hun lo in thak dang lamin engangin nge chu politics te le an culture kha engang takin nge lo in evolve a lo dang lam chho chu tu na hian engang political culture nge Mizoram akhian kan nei tin Aizawl district khas sampula mangin ikhanin kazir chiang ve ni chu mizo politics chu de don le ni chu tuna a political process le englo takha khi chu kazuk lu chil thuk lu tuk lawa amai ro chu a culture lampang zong in chu sociological perspective de le khan khamit thirna tang khan kazuk zira chu tun ma a history kan mizo history ka khiat tam pha ta ni khi ta China tanga lo chua han tiang ve la tang khanin ka han chui ve chui ti la music ania ke ni te China tak tak han chui ka kan nei lo music ziak om mo document le khatiang ang source ang khakala kho ma chu ma tang chuan in kan zir ve Cabo Valley an ti ve mo ko phai le king lai ve la Zhou dynasty ZHOU ania mo chu ti lai chun Zhou dynasty lo om chho dan te chu min nuwa he ta an thlang plak dan ham ve lam te kha kan chui thaveya mizo in lal kan nei thin hei kan thriat la ra chuan Mizoram a cheng te chuan sai lo lal kan ti ta khatianga a then chuan chiefship an te chieftainship ten tia ami lal mani khop pakhatina lal an nei bi zel te khamo kang tiang kha khatianga nei ma atang khan engangin nge mizo te khan lo in real bol ve ti te chunin huwa lal na nuaya
Chumin nuwa British howin min colonial empire noya min ronda ta colonial administration a chu British how lo lut khan in angin nge kan culture a te kan politics danglam nan thlen ti te chon British howin min swa san nuwa eng angin nge danglam na lo omle hey Democratic Republic of India mo kamin noya khan eng ang takin nge kan culture ti te tun thlenga kan eng lo kha kan zir chiang ve chu Hei izir na te le ilo zin na te pon yang chu izir na lama te Mizoram politics tan enge tangkai tur ang enge mu chua izir na tangin or hei US ilo zin te po mo enge kan tangkai pui thei tur kan tangkai pui tur hei rongbol tu ang kan lo ni ve a kan thona po university a chon thop ma ila kan thona hi mission university ani na taka chon mission kan zom na chan po kan nu pa in missionary in pe a kal kan degree chate kan lo nei ve awang khan e helama hian omzok ro umin tia kan how to ten khalaya khan academic line a khan min lo da anita kan nu pa hian chon tling lo veu mai la e missionary tia engeni professor ama khatiang anga mina min rian ai chuan missionary angin min ria se ti kan du zoka hela USA ka local na chan po chu thau chunia rongbol turin Indianapolis ale hela Maryland kan mizo ko frante khanin min lo som ve a keima tak min som ami mala min som ne lovin kan rongbol tu kan pastor te nung zui ve turin engemo paper te lo presenter resource person pakhat lo tang ve tur khan min ron tia zukan ron kal san khan ta helai tanga karon mu chuale ka zirna tang point e rinom na kan mo sa pho chu he tu na po thil ka appreciate de mai tra ka ti de mai chu dan hin zo me dan khan system zom tla kin dan khan zam khatiamen achan chu kha dan an zam khan mi pui tan noksak ni lovin mi pui te tan kan zom tlan vek chon kha kan va ya tan thil tha ani mason na ani antia chumi mason na tur tan chuan I engte kan tiang mi tu te tan bi ka mo ham that na tur ni lo mi pui nol pui kan va ina aram pumina e kan zom tur dan system khan siam dan kan ti khan system mo kal phung khan dam an zam ta chu chuan in favor big mo du sak big anei lo tu ma thliar anei lo wa en tin nan kan kal tir kan thlen tira Indiana kan thian ten min han phur chuaka crossing a chun lai phe chon motor lo claim ma Indianapolis te chu helai Washington DC yang anei lo ta traffic a claim ma se stop sign lo oma thui de kha an mutlang kan mutlang veka helama po motor pakhat mo lo helama po pakhat no helama po pakhat an om lo ma se stop sign a kan chan tu po kha an ding ve ka han an ding om lo chung khan no motor lo ka om lo chung khan ka han en ti khan an tlan le ta ni chu ania khatiang khan in kan lo ba ka kan helai pure ma chuanin pupiel lian ding a local kha DC a hianin ka hruaya nuwa sai chu nang ni hi in fel wang poni lo khremin lo wang ani hi danin zom min ti atia kha te po khani mai the mai a po chu ni se mi puina dan kan zom hrim kha tha ti chu chuan system thade kha lo duang chua ka chu zir tur tam tak khalai kan nei ka tia heta hianin nichina kan soyam khan heram abul lo tran tu te kami ta khan pathian ron chungin pathian atangin fin na an nei ani ti kha chiang lia me helai karon mu hian karong kal hian mo chu tak mai chu an pathian thu riat na kha atakin an ni tin nu na khan an engeni an practice char ani ti ka voina po khang kha kan mu kha the American president lo ni to te khang te an Bible kha display theina oma an Bible a khang kha an highlight ti khan an Bible khan an chiar na sa ni ti kha alang reng mai ni chumo Jefferson te tutunge ni kha Jimmy Carter te kan ho te kha museum a kha ni Bible kha chu en highlight pak lai ka sia
katifiang ai Putram Bible chu kha a Bible om lo kha. shim shima man kan kal kha chuan Oma chuan tuna alo man chun zom le du sianga an le po ni ma na chiar le du chiar le du ni dei the coming soon lo in ti kha Asyam tiang man yang. chu lai te chu ke ni po Mizoram in mo kan politician te zong hi pathian mi ring tu vek an ni ta kan lam ngun em kan pathian nung biak te mo amai ro chu kong tam taka thil tha tam tak ti ve ma se azik luak lo deuh na lai hi alo lang le thina chu pathiana enge ni I in nga na pum lum kan nei lo deuh emoni chu o ti kha ri ru alo langa chu lai te a chuanin kan ram mi pui kan latlema kan budget te po uluk takin lo don ta se ton ma chang khan ma local chho to ni phei se chuan India ram a khian mi te mu sit ne lavin mi te na ta state lian zok po ina an zir hat tham khatiang engani society kha le sarkar kan lo din thei don chiang ani ti hi kam veng ka ria chu helai ram ro pu atang hian an ti dan an system te zir chiang ila ma sum khachuma kan sei lo na training ka kalve to na yanin resource person ina sei chu hei thil bul chan tur hian project report te min business lo chan don ta se project report asia manga yan de yangai ta se project report kha eng ang pon lo tha se ama a promoter kha attitude tur kha eng mani si lo chuan kha project report trying ang po kha plan trying ang po kha omzia nei lawati chuan asap tangin ti hian asoya a person behind the project is more important than the project chu ama ami hringa kha tuna te po kan rama chuanin policy te kha lo in zia that siak luai point policy thadeu kha lo nei point la implement to execute to te kha kan ti le si lo chuan amo ke mani kha kong mang khia le atak tak ti tum le ram hangai na tak ram hangai na hi alem om theyang ma ba khelo ba ka ringot ni lovin ma kan pen ringot ta mangai lovin atak taka kan zonga kan mangai chuan ma kha apoi mo lai berning ka khia chu lai te a chu ram ro pui tak ka kanin build thei tur khania se tu na ri hian chuan in khi kan kong puya chia an ni khat kong motor akal lo chuan petrol pump zong hela chon gas station in da khila chon petrol pump kan da kan petrol pump zong khan ta koi ni koi thum thleng nei line ta ni petrol chan lo law khan ei bar bu fai man engama thil phai lama tanga lo lut man kha to hal ok zela king ki step dam te khian an rianga min musit lu to ang ti te khi lawam thena an social media po hianin tar lang lut tu lo wila ti te hei ram po na state po na kan lo hom sia ang te kharil ruwa chan lo lang ve thina mo thei nang hi i subject i line le i thian soi zong nen hianin politics a hianin lu ve mai i ro in ba ngai box i ve in ka sha i subject shim hi Politics execute tur kan ma kan ma mo in ka siya. Ka tiang kha lu ve pe la tu mem nge. Lut kan lu ti ve don mi. Politician thadeu kan nei nin ka ria eng po chini se nia khatia han sai ta chan mo lut ve mai se thang a ka tiang ram shwai tu ka siya. Helam pang politics lam ti me yang he tiang a lo study shep to lo ni bok ne na a shim in hemi teaching line la mai lu ma yanin I Mizoram sarkar ate po khan I thok ve zwai to ni lo mi sarkar a chuan ni lo mo hemi North Eastern Council NEC kan ti Ministry of Donor nuaya mi ni ta chu sarkar lai pui institution angani chuma kemi khianin 1982 atanga 2005 in kar khan engeni North East state zong te khi funding project lian pui te kha summan lo petrel to ni chung chu central lama tang khanin
project an lo zo to ho kha evaluate turin endika a lo kem a lo tlingem ti vai endik turin le tuna ongoing project mo project an kalpui me ka te kha anti try em ti le anti thale thalo va monitor tur khanin third party monitoring an ruaya chuta chuanin Mizoram State Project Monitor tur khanin lak kan ya ka thok ve ni chu kum thum chung kha Mizoram chung hi kan fangkuan na sakop me ke ma chau kan lo thiante dang ten en kan ya pat pali kan ni chuan ka thiante po khan raman mangai viaw ani raman veya kan soi khom thin ani a chan chu kan budget po na tanga ni ta NEC atanga sum local zong tam tak kha kan han en dik tak tak chu thil kha kan zu mu chiang khop mai ataka mi pui na atlok nan lo mu lo he ta tu ma mi mal lok na tur le in sam sak na turang chi anga kal ral ta ang chi khamu tur kha om nual ani chu mi hun lai atang chu mi wanga vei chu mi ni hetia ang subject hi ram vei ve shim katia I lo vei kha nin mo chu mi chuanin nasa takin karam ve na kha karam ve na te han ti ve khang lang yin eng po chu ni se khalam pang ka ngai ven na kha min enga ni aron bel cha bokani thingtlang mi kan nia kan high school kalai le khatiang college kan kalai zong in kan khuwa hi metal rod in atlo lo ni chuan aizol thleng turin biate tang khan achang chuan ni te kan thang teng aya MSD basa khan kong chia ai nor ngat ni kong dia ka te khan fur lai chuan mo chu khatiang ni piang khan khalai a ruling party a kha bi te party anti thadu lo to ka chu ti khati an corrupt lu to ka ti kha puitling howin an soi je khani khada tang khan antinan ration bu fa ya huna lo thleng lo se khatiang ration bu fa kan ti mai hi mo kang tiang kha PDS antia public distribution system bu fa te aron thleng trina chu government fair price of mo retailer kan ti te tangin mi puin aman tlom zok in subsidize rate in an la ta thina kha mi zo mi pui no pui kan in tun din na tun thleng na len ta kang tiang huna lo thlen lo te khanin sarkar kha an soi zelen inu le pa khan chu wang chuan thingtlang no pang tle ma ngai tua pe chuanin politics khang lo thei lovin kan beng alut ril ruwa khan lo lut ma chu NEC noya kan tho khami a pe khan chuanin achang pe chuanin mu mang lo ngai tua chang te kan ya ril ru na vong om chang te kan ya ke mani mai kan vakal de kha officer train khat chuanin min lo lawani drum khat pe chu eng department nge ka soi lo wanga officer pakhat kapu chumi khami chu kan ya ka tia ka le khapoi mo te kan mu a in project hemi hi NEC tranga local hi ron en diktura local kan ya in documents train khatte a chum te a tulang ang karon en chiang du a kan tia kan bia kha law lutuk a mel rang khan patling senior tonia ta chuanin ka khong aya mo kapu in ti dik lo ron hai lam tur local kan ni nem pu in thil ti than ran mu pi tur che kan ni ka tia chu ka tong thamuan tari ma ta ni chu ma tang chuanin kan ram kha kalo ve lu tu kan ni chu mi pui kan claim se khati lai phei chuanin kan census atanga en thai chuanin Mizoram population kha noi riat chang kan nia kan claim ania noi riat bor le kha chu kan budget atang ba ka central atang te source dang atang in centrally sponsor scheme kan ti rang te ba ka NEC atang pon mo sum lo ka khatam lutuk chuan politician trend khatin belte phai thei lo an ti ang deuh mo eng bodans na se mo kan mu an ti na khang kha NLCPR atanga local te po kha kan document a khan langani khang hang kha ka en khan atam tham hi ka til tu ka ani na turang takin mang tangkai se chuan chu ani na turang in mang si lo kha kongpui te kha chereng agriculture development te po ele bar gain to de na no sum tam tak om kha atak takin he lai mi te khanin an lo dong mang lo te kha lo ama chung chu heng ring po hianin angai na khia le ram mangai na tak nen
a thok tu ruai tu in ke manin pon lama tang hete kan va monitor ni lavin entinan kan minister te heng officer te po executive mi te po hi adik takathila kal theina na monitor tu alo tang ta se khathiang he hi ngating he ti zung thei tur chon he mi heng sum rengot po hian khi ta min vor thei tur ni sin male ti kha ngai tu thin ni chu zana khan mu bang lo teng ka ngai tu thin na politics a khan lu ve mai cha te khan dom thin ni wa ti chu if you chara chuanin ala om thei mai thei ti na ni chu try ngai ni trong try ngai ni mai ka thile thin na chu mizoram in nangma ma mo e khai ka fello le chu hoina kan conclusion ani chu Korean barbecue wa te khan kan kan poka mizo thalai nula tlangwal ten an ngai sang Korean tlangwal khanin za thiam tak khanin wain zemen ran sar ve an nuam kham aba Korean farnu te pani movie sab ramagan mi chuan vor te pani wa ke sang te pani in wain zemen treat an nuam takani puar tak kan ni po kan lo khop mai i hon lut tak man puya aram level na chu zong masara uti kha an zom char ni alom khop mai hai kan cousin chuan tak bo in chu hai kan man pui thaya ani phot bye bye